Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Mwasiba mta imabari ya TV West mwebari kugumaho kandi mwabaziyo gwesha yito ahikamu nupune ya program Ebyamagara nimbachira nimbajanti murije ndicho butun Charity omuhereza wa program eji kandi mwabaziyo gunsa kwantuganira handwara eyo kwekwata kweshagama chete blood clotting bachira kwajangwa ine blood clot ine blood clot bweno mwabaziyo twaza aha Medicus healthcare twashanga omushaho Dr. Twinamatsiko Bruce warije kwa natuganirira ahandu areji eya okwekwata kweshagama tinkwenda ngumba cerereze mureke tumwakire ayongere kubeyanjorra nabwanyuma turebe okwekwata kweshagama oku kutandikira nkahi nokuzankahi nikiretwa ki tukatijanja batuta nebindi nkebyo ebitukurangwizire bikanya ahabo bwire nkobo nyitiriza mwakire Dr. nakwakira webari mnongo mtebikansa program amazina ndi Dr. Bruce Twinamatsiko kandi ndomushaho mukugu uturukukira kweta physician ninkora n'irwaro ry'abakugu eririmbarara erikwetwa Medicus Healthcare webari mnongo mtebikansa wa program. Hati Dr. tutandikire hachi kwatinana na okwekwata kweshagama ngashe chwayita blood clot no choborota. Yes, so mtebikansa program okwekwata kweshagama nashe turukweta omurujungu blood clot nekintu ekiri kutinisa munonga abantu bachihorra nangwa no ukiri kubaho nacho nekintu ekituru kureba kiri kututinisa. So nicho kimwe ekyatureta hano kugira ngo twongere kwegesa abantu bitu nikimanyisa ki ruhanga kuya tuhangire akata magara gitu akatamu ekitwoyeta nka transport system. So ruhanga akata umubiri gwitu emisi kandi nangwa kuturukira kugamba emisi nitubantu wendangwa abantu bitu batanise emisi hariho emisi eri kwegura shagama hariho nemisi eri kutwara ensimu z'omubiri. So ekituru kugamba heri izoba naha misi eri kwegura shagama. So ejimisi kuruhanga yagitira omubiri eyine bicweka bibiri ejemisi eri kwegura shagama hariho emisi eri kwegura eshagama eri kubeyine birisa habaho nemisi eri kwegura shagama eri kubeta katunjira birisa. So omurujungu hari ekituru kweta arteries habaho nekindi ekituru kweta veins. So mbwenu na ruhanga ekindi ekiyatira omubiri no kugira ngu eshagama narishi ogumusi gwokujwa habeho okukwata kweshagama aharyo ekyo kitweka ekyajwa kato omuntu yakushara yajire yatukwata kajire takakushara mubiri nobo tashemero kuguma nojo abo kugira ngo ruhanga omumubiri gwa wakatamu ekyo kugira ngo habaho okujwa habaho kukushara mubiri habase kubaho okukwatana kweshagama nasho gukora clot kugira ngo eshagama etaguma nejo ikakuwamo. So ekyo ruhanga kashito omubiri gwitu konka okukwata kweshagama nasho kuclotinga kweshagama tishemerire kuba omunsi omunda yomusi. So tishemere kubamo shemere kuba ahiguru nka abantu bashara nka abashaho baba bari kushemeza narishi watunga accident akagira huwaja. So hashemere kubaho okukwatana kweshagama kugira ngo otagumizamo narishoka okatera ensibu kugira ngo otagumizamo ori kuja konka ejo clot cloting okukwatana kweshagama tishemere kuba munda yomusi. So kuchiri kuba omunda yomusi aho niho kandi biri kugira ki biri kuba ebizibu. So nkuku na twaturu kugamba harye ejimisi types ibiri veins hamwe na arteries. Veins nizo ziri kutwara eshagama eri kuba etakatunjire ekirisa echa oxygen kiri kumara hamwe nebindi birisa. Arteries nizo ziri kutwara eshagama eri kuba eyine birisa byamani binji. Mbwenu ebyo bizibu bya okugira clot omu misi nibibasa kuba
omunda y'egimisi eyitwa yeta veins narishe emisi eri kutwara eshagama etakatungira birisa narishi omunda ya arteries ejemisi eyitwa yeta emisi eri kwegura eshagama eri kuba yine birisa. Yeah. So mbwenu nko kutwagamba ngu tihashemere kubaho okukwatana kw'eshagama omunda y'egimisi. Mbwenu ekindi ekitushemere kugambaho n'okumanya n'ebintu ki ebiri kubaasa kutuma egishagama yakwatira omunda y'omusi. Hati Dr. Takahikirokwe emisi eje yori kugambaho neba neshangwa mbitweka ki? Webale munonga omutebekano ya program kutwibusa ekyo. So ejemisi twenda kumanya neshangwa nkahe nitwenda ngu tugikuratirire kuruga aha mutima. So omutima kukira orubaju rwa buryo bw'omutima ni gutunga ejeshagama eri kubetine birisa biri kumara eyi turikweta deoxygenated mu rujungu. So ejo shagama neba neya ebirisa kuruga nko munda, kuruga nko mu maguru, kuruga no mu mutwe. Okay. So mwene kimanyisa ejinemisi miringwa emwe eri kuruga ife mu maguru, eri kuruga omutwe, eri kureta ejo shagama. Nangwa ko eri kwika omukicweka kya buryo cyo mutima ebanza yazo mu bihaha kuza kwiyayo echo kirisa chamani echo turikweta oxygen. Yes. Kweri kurugo mu bihaha eza omukicweka kya bumosho cyo mutima. Ekimanyisa kweri kuzo mu kicweka kya bumosho cyo mutima neba yaba eshagama eyine birisa. So kweri kwiko mu kicweka kya bumosho cyo mutima ecweka kya bumosho cyo mutima kuruhanga ya cyanjire no kugira ngo kisindike ejo shagama eyine birisa ebase kuza ahari buri kicweka cyo mubiri cyona kugira ngo ebyo bicweka byo mubiri bitunge ebirisa. So almost buri kicweka cyo mubiri kine message yori no gambaho. Buri kicweka cyo mubiri cyona kine ejimisi. Emwe misi neba neyayo eshagama eri kuba etine birisa endije misi neba nereta eshagama eri kuba ine birisa. Ekikumanyisa okwekwata kw'eshagama no kubasa kuzo muri buri kicweka cyona eco mubiri. Yes, nikibasa kuzo mu buri kicweka konka hariho n'ebicweka bimwe ebikanyire bituri kumanya ngo bikanyire ebiri kurahuka kuza muki. Okay. Ejo shagama kukwatana na ejo Clot. Yes. So ebicweka ebikanyire ebiri kukira kubasa kuza mu Clot ni nko mu maguru. So mu maguru abantu nka bimwe bituragambe biri nikizagamba biri kubasa kuletera echo. So ejo Clot nebasa kuza mu mutima. Ejo Clot nebasa kuza mu misi eriyo mu mutwe. So ebyo nibyo bimwe bicweka ebiri kubasa kuza mu Clot. Okay. Konka kandi tuza kuba ntugamba aha detail nanshe binde biri kweyongeraho Clot yazo mu maguru nebe ryo mu message eri kwegura eshagama yine oxygen na itayine oxygen. Nangwa namazima kumanya ngu ejo misi yona oba eriye misi eri kwego eyine shagama yine oxygen nangashe etine oxygen ejo misi yona nebasa kuza mu Clot. Okay. Ya konka omubushaho kuturukuleberera ebizibe biri basa kuzomwe okuturi kubireberera tukagira tukashana. Okay, hatu nimwe nuka tubanze tureba habwenshi nicebaho kityo ekiri kureto kwekwata kw'eshagama ekito akwetanka causes omurujungu kikaba kiriki. Ekiturabe ntugambaho munonga ekituratandikane nacho ni Clot nashi eshagama eri kwekwata ekaza omumisi eyituri kweta veins. Ejo nemisi eri kwegura eshagama eri kubeta katunjere birisa byamani. Nashi eri kubeine kare twani tujamu deoxygenated blood. Eri kube eshagama eriyo mu misi ejo shagama nebeta kagizire ekirise cha oxygen munonga. So niche ebiri kubasa kutuma ejishagama yakwatira mu ejo misi. Echo kubanza ni ebintu byone biri kubasa kutuma eshagama yakwatana. So eshagama no nayo kuruhanga yajihangire akajihanga kugira ngo etakwata munonga. So kimanyisa kweri kukwata noreba nka waba no shigisha akashera.
so hariho akashara kari kuba kare obwa kinyankore so hariho obushera buri kuba hariho buri kuba bucwekera amizi habaho n'oburi kuba bugumire so eshagama kuranga yagihangire akagita omu rugero rwo kugira ngu etaguma mnonga etakwatana mnonga ekaheze kakora Clot so kazamu ebichi ebitururwa bye so kimanyisa byokuzamo nibyo biri kuheza bikazo omubiri bikagira bikaleta obuzibu so ebintu biri kubasa kutuma ebyo biwaita ebiturumwa byazamu ninka hariho emibaze y'abantu bari kubasa gukoresa bakatuma yayongera orutezo rwo kuza gwejoshagama kukwatana nk'emibazi nkeje ya family planning nico chi omuntu ari omukazi ari kutandikwa amibazi ya family planning tukaguma ntumukuratira abo kwantuma yangu ejo ni risk no rutezo rwo kubasa kutuma nka eshagama yagira ki yakwata mnonga kwere kukwata mnonga nikibasa kutuma yayisobwire kagira ki ekakora Clot endijo oburwiro buri kwasa kutuma gishagama yakwatana ni nko burwiro bwa kansa kandi kuturu kugamba kansa ni nyingi tukujanga n'ekintu kimwe so obumwe nangwa abantu abari kuba bine Clots nibabasa kwijo mu irwariro clotting okugira ejo shagama kukwatana nikibasa kuba kije kintu cyo kubanza eco muntu kwija konka ine kansa so shanga aine kansa atakachimanya konka abanze kwijo mu irwariro aine Clot so burwiro bwa kansa bwera nibasa kutuma umuntu eshagama yagira ki yakwatana hariho ebintu biri kuba bigumire ebyo umuntu ari kubasa kuzarwa nabyo ushange umuntu yazirwe nekizibu omu mubiri ekiri kutuma ejo shagama yakwatana munonga azebyo bintu nikiba kigumire kubishoborera hanuya nimba bumwe nicyangwa kubishoborera abana bashabundi kuba ninyegesa konka ninjira nitwanjwe ndangu tukimanya baso umuntu nabasa kuzarwa nekizibu ece shagama kukwatana munongo shange shagama yero kukwatana munonga yabazirwe naco kimanyisa nabasa kwisobwire ashange ejo shagama eri kukwatana eri kukora Clot kandi shange yijo mu irwara ine bizibu byo kugira Clot ebindi bizibu ni endije mibazi eyituru kumanya neyituru koresa ku treating a cancer so generally nico kituru kuba ntwenda ngo umuntu yaba ari ya mibazi ntubantu mukuratirira kugira ngo turebe side effect ya mibazi juba tukareba n'uburwire bwa covid n'uburwire bwa covid bukaba abantu ababiri bagira covid bakaba nibarahuka kugira bizibu nke byo kugira ki ebyo shagama kukwatana so echo nacho tukachireba mu burwire bwa covid nangwa no mu vaccines hakabaho ebyo kuhandika ebyo kutekateka ngo zimwe vaccines za covid zikabasa kuba zine ka side effect kache ako kutumeshagama yagira ki yakwatana munonga so ebyo binagambaho nebiri kubasa kutuma omuntu yagira Clots omu misi eyina veins eri kutwara deoxygenated blood nangwe ekinde ekikanyire n'omuntu kusitama munonga okusitama nkababu abari kubani baruga hanu yabakazanka America abo kugira ngo baza kusitama umunyonyi kumara obwire bulingo kori kusitama munonga otakolesize amaguru ekirwanga yatiro mu maguru noma ekirwanga yatiro mu maguru gitu no kugira ngo waba notambura ezo muscles ezo nyamezi ryo maguru gawe niziyambe shagama kugira ngo enyegere abo kuba cogumire kugira ngo eshagame rugo mu bigere enyegere etembe abo kuba mizi gatembaga konka ruhanga kata muscles na shenyama mu bigere kugira ngo wanotambura zigume nizi sindika so zisindike gishagama enyegere mbwenu omuntu ori kusitama kumara obwire bulingwa nkuri kuba rya rugendo yamara obwire bulingwa eco naco nkibasa kutuma orutezo rwo kukwata kwegishagama rwayeyongera Ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. Ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products.
hariho nananga ba priva bunija nabo twiko kuno barashitamerera bakacencure bishanerera bakagira mpaka omwemba mara nizoba ryo nabashitaminingo hata nabo tabato mu kategori ejo nabo bine kuba nebejanja babukirikari nibashitama konka okusitamo okuturukumanyisa ninko kuyisyanke sa shahi 12 ositami nashi kulenza hositami konka ngo kusitama eshahi 2 eshahina tichikamanyisa muno boshemere kugira eshagama kukwata. Okay, hatwarga ha veins mwene hatwaza aha arteries. So hati okukwata kweshagama clots ziri kuzomu misi eri kubeine oxygenated blood naishe jemise yitwa eta arteries omurujungu. So okukwatana kweshagama eri kuzomu jejo misi ni kugira kazare na ebizibu ebiri kukwata omutima abokuba wayijuka ekitwagambaho twagira ngo egishagama nesindika omutima kugira ngo eze aha buri kicweka ky'omubiri kiri kujetagwa. So ekimanyisa ebizibe biri kuteganisa omutima kugisindikaje nibyo biri kukira kutuma iryo shagama yagiraki yakwata. So ebizibe by'amani ebiri kutuma eshagama yakwata omuryejo misi eyine eri kwegura eshagama ino oxygen nibiba biri kuruga omutima. Ebinde bizibu nibiba biri kuruga omukukura kw'emisi abakuba ntuma yangu n'emisi okuruhanga yagihangire nayo nkoko uri kureba emisheke ya mizi eri kukorodinga ekaceraba ikigara eje misheke y'uruhanga yatira omubiri gwitu eri kwegura eshagama nayo neceraba aha bwa bukuru emyaka kuba minji ngo wakura ninga habwo kwekwata kubi byona nomanya okukura naco nico kimwe n'orutezo rw'oburwire bumwe buturi kureba nk'oburwire nko bwa stroke. So abuko ntumanya omukukura emisi nayo neguma negiraki necendera konka hariho ebinde ebiri kubasa kuzo omubiri bikatuma kucendera nanshi kuceraba kw'emisi kwayeyongera kukaleta oburwire. Hati nk'oburwire obuturu obwa shukari oburwire obwa pressure hati nk'ebyo byazamu nibibasa kutuma bikakwatanisa no kukura nibasa kutuma emisi yacera abajuba eyigare. So mbweno okukigarukamu nasho kugaruka aharye byebizibe kuzomu mise eje eyine shagama ine oxygen echamane turushemera kuba ntugamba no kugira ngo ebizibu byo mutima nibasa kutuma clots za omutima kandi kuziri kuzo omutima nangwa zibasa kuzana mu bibindi bicweka byo mubiri. So mbwenu ekitazagumiza mu turu kugamba bwanyuma yo kumanya ezi clots niziretwa ki kandi nizankahe. So twaza kuba ntugamba generally mbwenu aha bubonero obwo muntu ari kubasa kugira narishi iyo waboli no muntu no basa kumanyota no basa kuteka ngo bunde kiyagira na basa kuba yagira clot. So obubonero bumwe bwo kugira eshagama kukwata nanshe ezi clots kuzo mubiri abo kuba twagamba ekicweka kimwe na amaguru. So obubonero bumwe buturi kucira kureba no kushanga umuntu yatandika kushasho kuguru nansho kuguru kuzimba okwo kushasho kuguru nansho kuzimba nikikira kuba okuguru kumwe kuzimba gatari amaguru gonda. Ico nico turi kucira kureba abo kuba ntuma yangu hari ibindi bintu biri kubasa kutuma amaguru gazimba konka hariho kandi okugira okuzimba kukatankira kuguru kumwe aza kukagumana kugumizamo kuri kushasha kuri kutera emishonga. So echo cyatandika kikagumizamo nikabasa kuba kabonero ko kwerekana nikabasa kuba hari umuci kuloto mu kuguru. Obundo bubonero no buri kubasa kuruga harye jo clot kuruga aho yatandikira nko mu maguru ekanyegera ekazo mutima. So kweri kuzo mutima nebasa no kurugamu ezo mu bihaha azanangwa kweri kuzo mu bihaha ejo kurote je na netambura eri kusinduka eri yeshagame ndije gumanegirizayo nesindikwe shagame ruga omubijere amine rugo maguru lero enyegera ezo mutima ergo mutima ezo mu bihaha.
kweri kurugo mu bihaha ekwatirayo so nehikayo nangwe zibire okutambura kweshagama abo kwegishagama neshemera kurugo mu mutima side ya buryo ekazo mu bihaha karugaye kazo mu side ya bumosho bwo mutima so hariho burwiro turi kucira kutina oburi kurugo mu Clot kuzo maguru Clot yarugamo ekazo mu bihaha eco ni kiba kibi hariho nango mu rujungu arisi rukweta pulmonary embolism so eco ni kiba caruga aha shagama kurugo mu maguru ekazo mutima ekazo mu bihaha aza ububonero bumwe bwo muntu gwari kubasa kutungana nko kuba aryaho yasibira tine shonga akagira okushashe kifuba kwa mani kukatandika kanya bwani akatandika kwisya kubi nangwa akakorora bamwe ni bakorora babase no gukorora shagama nibagumizamu abo kugira ngo eje shagama ne bayazo mu bihaha ebase kuzibira oxygen kutambura kurugo mu bihaha kuzo mu side ya bumosho bwo mutima aba bantu ni baremwa na oxygen yabone cendera kitume bagira oxygen inche kitume batandika kwisya kubi so eco nico kimwe ekiri kubasa kuzaruka aharye Clot eyazo mu kuguru ekanyegereka zo mutima ekazombiha kandi eco nico kimwe kituru kubantu enda ngutugambeho munonga kugira ngo abantu bagire ki bacicenge okay hati Dr. Bonero nabureba namanya gundo muntu wanje abasa kwarwire okwekwata kweshagama ningasha blood clot hati namukuretera nko mushaho mukugu namukusyo mu ngaro hati wakukaka sota otukoko obwo Bonero tubwe kindi kureka no bwa blood clot ningasho kwetu gutoko kweshagama aho kutwagire edakikanje ko kimwe kintagambaho nece eshagama Clot kuzo mu side ya bumosho bwo mutima Clot nayo ne basa kuza omumutwe erete stroke narishine basa kuza ifo mu bijere oshange side ne yohoreze shagama mbichwe omubichwe kabyona so kagenda mukaza yoko so ako ka Clot nikabasa kuza buri kicweka cyo mubiri kazo mu mutwe nikaleta stroke kazo mu bijere no shange kijere cyare mwa kutunga shagama hari abamabu ebijere bari kwetagwa mu bashariho nko kuguru abo kugira Clot kargo mutima yazo mu bijere ubwo musogo abani guha eco cicweka eshagama ine oxygen gwa rugaho gukatemwaho nashe eshagama etagumizemo eco cicweka ntiza kufa nibo bamaboro kurra abashaho bari kwetagwa mu bagireki ngutwiyeho kugura abo kwani kuba kutakagira kutakakora so hati omuntu yija irwaro aine ebibizibu bya Clot nitukora ki so itwabashaho umuntu endekwa yitu kuza kumanya kizibu niki nitumanya okuchatandikire so ntuganira no murwire tumuchebere nebyome byo rukureba tuhagatire buri kanya abuka hinobonera ubuturkwanturonda then twaheza hine nebyome biturkwantwetagwa kugira ngo tutemo muntu kugira ngo tuhamye eco kizibu hariho ebituru kucebero mu nshagama kugira ngo bitwereke ngo umumubiri harimo Clot hariho ne ebyome bituru kukoresa nk'eco twakoresize buriya turi kureba umutima abo kuba mu mutima omwe tubasa kushanga mu Clot se kimanyisa nimbasa kukoresa echo kureba yabo umutima harimo Clot ubundi nebeta kayikire ngo mbiha naye nsheta kajiro mu mutwe so nakoresa echocardiogram nimbasa kugishanga mu mutima then manye ngo ubundi hina handa aho yaruga nitukoresa na scan ituri kweta Doppler okukuratirira emisi okureba yabejo misi harimo Clot rero ekinde kituru kucira kukora no kugira ngo ejo misi tugitemu omubazi tugikuratirire ahacome kindi cyangwe kiri kweta angiogram so angiogram kibashirye cyoma eco kukuratirira emisi azejo misotire mu mubazi kugira ngo rebe yabo go mubazi gurahise guragiraho gwahika gukashanga ho roadblock koreka ngo hari hecho gwashanga ho roadblock ekimanyiso go mubazi no bano gureba cyoma umanya ngo hariya hazaho roadblock abo kugira ngo hine cyagizireke ecyagire ekimanyisa hariho Clot so hariho ibintu bingi ebituru kubasa gukora kumanya Clot rinkahe
amwe no kumanya ekigiresere. Okay, hati doctor ni manyango mushabona iza kumkusya obwo kugukira mu kintu ekino ija kumutreatinga nko kukishemerire hata aho nakwesiga wora mu treating so tinda kubuze treatment konka shitino kunako basa kucetantara okukira kugira ngo nyije owawe kuza kubanza kuza kutambirwa. Webale mno mutebe cancer program prevention ya man hariho ibintu bice ebyanguhi okurebeka ngo abantu tiba sitama mnonga baba mobile bagumani batambura nkawaza rugendo ruringwa kirebeke ngo aba ryo mu ndege hakiro gumo yimukeho tamburemo. Ebindi no kuteka aha bimwe bitwagambe biri kubasa ku lete jo Clot nkawaba rya family planning no ban uri kweta ngo gumeho ikiro mushahu narishi wahurira nko kuguru kwa shasha nshanche ndo ikiro mushahu juba kugira ngo ahamye ngo harimo Clot yaberimu nichanche ndangwe etangwe kare etakatamwira. So ebindi no kugira ngo nkebe bitwagambaho wabo ine uri kumanya ngo ine nko Oburwaire bwa cancer obwiro bw'insanzwe n'abantu bazo mu marwariro kukora screening obubonero bwa cancer butakijire. Hata ho doctor nyeno kakasaje blood clot netambirwa ningecho nekizubu cyabaho umuntu amanye ngo eco cyamurengere. Webale mnonga mutabe cancer program eji blood clot kuturukwa hamya aheri nitujitamba nitujitamba tino bundo muntu bwakubashika byaremere buri burwire bwena ubwinji ni butangwa konga ko buri kucerererwa kando shanga no mukubutamba umuntu yabasa kurabo muri binji. Babare doctor hatina ninkushaba ngo osibura bari kutureba. Webale mnongo mutebe cancer program kandi no kusibura no kwebaza abahurikiza bitu nasigarandi Dr. Bruce Twinamatsiko ndio mushahu omukugu uri gukora ni rwaro Medicus Health Care erine branch Mbarara City. Webale mnongo mutebe cancer program. Otyo webariyo wagumani twabwa program eji Ebyamagara ahitwa hikatwa hambujiro yayo Dr. Byona yabishobora Dr. Twinamatsiko Bruce kandi twaturiyaha Medicus Health Care kandi uguno mushaho mukugu umuntu warezo zona yenshonga habwenji twamutamo wese je kushobora ekikwatena no kwekwata kweshagama nabashangwaho mu Rembo Mbarara kandi okugu bwabo ninyesika ngo buri mwe nabwetenga okubendo waraziziranize yongera kandi zijanije no bukambwe nahabweco twinde kuba ntubona abakugu omunjerejo webaro bakwasa gumanitwe nokwe twahindira tutyo nabantu cyo butungi Charity omuhereza program yaberi Ebyamagara ruhanga wito abarinde. Ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products.